قالوا قرتنا وي جمارة زورا روجنا مفانا لدمي هالبجارتنين تركيا بتش ارمانجي بويا روشاوان تشاوايا هول جبو آزاد كرناوان تيدان بلال قلدم سرنویسکاری کردی آژانسا نوچین مزوبتامیا نها بمریا که بلال دم باش يعني هم تخواز بزان كأون السروان اوبراسيونان تشد بيجن وروشوان هفال الوين قرتي ونزانن شاوايا ونوانا دبينن يانا دابا واجي خوش وشان خوش از باورم پروبلم دنگو دیمن داتونه باشه ببورا دنگی تا باشه و دیمن تجی باشه فرمو هرج درسته باشه شوار رزدار زیاد جیلان امجن پیواجوه سیاسی نرخاندو لترکیه لباکوری کردستان چه دقومه مخابن جوان زختن جوان فشارن کو وک فشارن اقتدار پناسکرین چاپمنیا آزادیا کردجی پاراخواه جوان دگره کو سره هفتیه کش 25 نیسان و حتی نها دو اپراسیون لسر هوالن ما روزنامه‌وان ادیتورن ما هفسروکا کمالا روزنامه‌وان عادیج دفرات هات لدرخستن روزا اولی 25 نیسان لسردوزگاری کماریا آمده لپرسینک دای دست بکرن و چارچوبه لپرسینه دا روزنامه‌وان حقوقسان هنرمند نونر رخصتن سیویل و سیاستمدار جدناو دا 145 کس هاتبون بچاپ کرن جوانا 54 کس هاتن گرتن نوتو یک کس هاتن بردان دنابان نوتو یک کسان دا بگمان 5 حواله می روزنامه‌وان جی هبون عبدالرحمن گök مهمت شاه oruç Beritan Can Özel Mikail Barut و رمزی Akkaya وانا حواله می خبات بون یکسر مروت کاره هکر دستوره وجهه به مروت کاره نوچه و دیمن و ونین کو عبدالرحمن گök گتیه او وک روزنامه‌وانی که کو لقاده باکوری کردستان کردستان تبعی کردستان ترکیه و امبیجن حتی دنابا کردن امریکای دا رای گشتی یا اروپای دا جیت ناسین کو او بگل نوچه قد تناسین او 2017 نوروزا آمده گلیا کو خوندکارن زنگی کمال کورکو هات بو قتل کردن و گلیه 28 کاره و نه گشتناوی اثبات کرد او داخویانین امیت و والیتیت دروان به فوتوگراف بوان نچان مورا و لروجه کاکی بلال هاتنه بچاپ کردن هاتنه دست سر کردن ادعای وان چیه ادعای که شنبر دلیل که شنبر امبیجن دسته دوزگر و دادگر آندا تونه دنابوان دا بگمان حواله میدن چند حواله میدن جی روزنامه‌وان هبون او هاتن بردان باشا كاكي بلال از دخوازم ما چند بسیار هنا قرب بدي ما بكورتي بارسبا ما بدي ما دخوازم بزان كاني راستا سداد الماز لقورا هندا قلت نهات يا اشكنجدان وروشا وتشي لسر روشاوي دزانن بلك كوازوان بسروي شوي مخابن او صد مخابن يعني ما هجا ما نرازي بونو بروتستوين لديجي اوبراسيونا 25 نيسان اللي دار دخست لما مخابن صباح 29 نيسان يعني روجا شميا بوري ديسا دچارچوبيا بله كاكي بلال نزل دنگي تا قطبو دنگي من تيكا كي بلال ديارا بيواندي عماد قال بلال قلدم هاتبرين سكايباوي راوست يا بحثي روشا روزنامه‌وان تكونوا كا اتش او کسی نگرتی متعبجی لیویدمی چماتی نگرتن و روزنامه‌وان کومان های عنجی ادعاها نکوتین اشکنجدان روشاوان شاب مخابنی و پیوندی بویرا هات قلکن دیارا لدرهنان دیبیجن کو او وگریا بکرتی دنگ اتحاد بریم دخواست بزنم که اون راست صدادی المس هاتی اشکنجدان روشاوی چاج کو ما هي وقت ما جيل کی کرتا تکایک کی بلال وقتكم قلتيجا مدن بدان السرمان حواله خو من نقاش تكرو من چه وان چتكر حواله ما اديتور اجانس مزوپوتامیا کو ازوي بسالانه بهبرت رفتن
هەروەها هەفسەرۆکە کۆمەلای ڕۆژنامەوانان ئا دیژلە فراتێ دیژلە مفتوغلو وێ سبەها 29 سالێ هاتن بنچاکردن چارچۆبە ئۆپەراسیۆنێکی سەردۆزگەرە کۆمەلیا ئەنقەرەدا دو ڕۆژە لە ئامەدە هاتن ڕاگرتن دو هنا پێش دەماکو سەدات و دیژلە مفتوغلو ڤەدگوهەزینن ئەنقەرەش بوو ئیفادەیان وان وەرەگرتن دەماکو پۆلیسên ئامەدێ ڕادستی پۆلیسên ئەنقەرە دکن پۆلیسێکی ئێل ئەنقەرە وەزیفەدارە بەحینێکی لەسەر سەدات یلماز دخە و ئیشکەنجە لێتکە سەدات یلماز برگا پارێزەرێ خوا دەستنیشان دکرد و گوهی وی ئێشایە و ئێشاوی هەویە کاکێ بیلال وەکو ئاژانسەکە ناودار ئانوچیان لە تورکیە ون چ دیکن ji bo cîhan pê bi hesê ku rojnamevan û hevalên we di saziya nûçeyan da a Mezopotamiya girtîne û çi dikin ji bo werin azadkirin ji bo ku cîhan pê bi hese ku ew girtîne destpêkê de em hemû îdayên ku dozger û dadger di spêra hevalên me rojnamevan em red dikin ew rojnamevanin û karê faaliyet xebatên rojnamevaniyê dikin em hewl didin ku deng û rengê gelê Kurd ku bi salan ne bin deste tu ne nasnama wan ne zimanê wan ne çanda wan ne siyaseta wan nayê qebûlkirin ku em bi ragihandina xwe bi cîhanê biraya giştî bidin qebûlkirin em li gel gelê Kurd em deng û rengê netewên din jî çand û zimanên din jî em dixwazin ragihînin li ser rêya heqîqetê û weşangeriyeka heqîqetê em dikin lê mixabin ber hilbijartinê ye û hikûmet îktidar dixwaze zext li ser çapemenî bike dengê Kurdan dengê ragihandina Kurda jî xwe dike em dizanin weke ku muxalefetê opozisyonê jî destnîşan kir ev operasyona hilbijartinê ye îcar ev hevalên me ku hatine girtin tenê xebat û faaliyetên wana rojnamevanî û rojnamegerî bûye ragihandin bûye mixabin demeka dirêj li Tirkiye rojnamevan çapemeniya Kurd dibin zext û zordariyê de ye weke ku hevalê me Abdurrahman û Sedat jî gotin heke ku nej meba kesî Roboskî kesî işkencer Şapatan kesî Kemal Korkut her wiha dîsa gelek bin pêkirînên mafan dîsa gelek bûyerên îşkenceyê dîsa gelek neheqiyên ku li Kurdan û civakê din tê girtin wê nehatine bîstin îcar piştevaniya ku ji bo me jî tê kirin piştevaniyeka hindik e çima hindik e yani em hemû awaya em hemû hewdanên xwe li gorî derfetên xwe kêm jî em dixwazin cudayî nekevin ava rojnamevanên Kekê Bilal gelkî spas ji bo demê te Bilal Guldem servîskarê Kurdiyê Ajansa Nûçeyên Mezopotamiya bi me re bû gelkî spas bas baş